tutorial currently la thetan do na ai ama sign toiten I ka chol wang I lo mu inam takin tutorial on the question na kan I in lo en chuan I sai le sai nu veras in minti boya te kan engim ka chan be ka tin ka in download thale me ka tuna hen kala in download kim lo khop ma ka du ho te po chuan tin currently le no photanga tu na tan chuan I MIDI currently ta topic a han chu I MIDI hi atangkai ni I tunanga phe chuan hai tin lockdown kan nia enge I kan lockdown ta chuan I project te teknan I thiampa mo khatingan lo khoi dun tu ta lo khoi dun du ta lo khatinga MIDI hi atangkai na chin khan ei ta ni kata han ten ti pai ngan soenga chen MIDI kan ti chonin mi alo tuna hen SSD5 sampler 5 ka mangta chen a group si kan nga hei MIDI aron chom chu ni mai ta ni heng pai chen kimi drums ki tuna mi drums feel ki kan lo du thei ta chen ten pattern tu ka siam lo nga MIDI kan ti chon kan edit le thei ta ni MIDI re chu piano roll a hian piano roll kha kan MIDI chu ni mai piano roll mi khamo che ti tin hai ten ka jack lu ta mi ka stop nga kan piano roll a tikhen ki ari beta chen headline kara de han dule tom ste khi ni mai ta ni chen khiting khen nang pon I project ka mi kai siam thei ta ni keyboard te bass ram te chon engkim drums te khamo ki te pin roll ai man trim ka chu I ti thea chon in I thon thei ta ni I join project te kha I chem pa khan I drum ram dang kha I tekhanan hetla chu ti hen kal jok se ti lo rem dang lam du ne khan tekhanan wave file in lo thon ta le mo mp3 mo lo thon ta la edit nge dam lo ta ni tero drum roll te paga lo sim that nge nam lo ta khata khan atang kai ta ni MIDI chu da chon hei la hi khei ka lo siam ve ni toite hei kan save chin don MIDI khi ni mai ta ki mi toite ki chen I chen pa chon I pakhala chu MIDI tang kai na chu tekhanan FL ther khalo manglo te ta I wa thon tur kan I them pa khan mo FL lo tekhanan Pro Tools mo khatiang mo Cubase ti te do dang shim khalo mangta se khatinga khan enge MIDI hi chu engdo apokana man thei vek ta ni ka wang khan boina turum lo ta chen tekhanan drums mo ke instrument dan lo mang po ni se advantage adi with disadvantage soi lo potila kan ti man chen I tekhanan drums dang lo mangta se tunen SSD5 ka mangta ti thempa khan tekhanan perfect drums mo khating te polo mang se boina tur om lo ta ni chan chu tlang puin hetlai hi tlai chin chu ai nang veka ai danglam thina chu symbol sandana ti tele I tom si hetla hi vap o chin te ma than ka da chon tlai chin atanga tom in chan deum ta kha song khan mai ta boina tur chuan kaka I boina om ve te pakha chu ne drums bi ka ma se chu I a hole tuk tom spell chu khale nang lau trina chen piano ti te bass guitar ti te pe chu ti ngal thlap dona du chon octave kha an shift pop thei ring don ta join an chei moile thei bok ta chu MIDI that na chu ani le bok ta ni join ki kan save don ni tu na hem chu shortcut ki a hian control shift le m ani ni lo chon hetla hian hei tani te nga file a hian hei export as MIDI file hin ta ni chu piano roll a hian lu ngai ta ni piano roll a hem mo chen time file tinga file a export as MIDI file he control shift le m an ta ni chu I shortcut ki ngan ti menga control shift le m ko shortcut ki all sam jok je la khawang khan che tikhinan I du nai save don ta ni tu na khan join tu na mi hi project wana hen tiu to ta hen kan save ang tikhinan drums lo ti tai la chen ki se MIDI hin da ni ki mi am sa ke mo thla ke rangai lo chen save tikhan ki ka delete don ta ni ki chen hi tikhan MIDI kha miron thon kha ni ta se mo chu FLB ga chona boi thlang chu drag lu takha boi thlang chu piano roll open je la ngai ta ni lo chon hetien do dangang khan ten ava drag lu ve top thelo ta khawang kham I
open le kher ngai ta ni chu chu ki drums kick open ati khen ssd 5 sen para khen dien a piano roll ko open a chuin control le m kamet ve thungang ni lo pon heta in file a hian he import midi file control m he hi control le m kan metanga ki chuin ki kema biga chon tuna ka tina ni bang khan allocate ngala ma se tekhin ani computer aga chon hetlai te kharo lang dei theita chuwan chon kha i chempa lo thon che da na kai phasong mai don ta ne chen ki drums ki chen ko open anga chen ki ki ni mai ta ni midi tang kai na chu tikhen drums ki dule tlai te ka thak dalam theya dynamic ti te ka thak theya te khan dule tlai symbol sai hian chumi chu vote se ati ten chu tiang buk chon bass guitar a po tla hi chu chon kal jok se ti kha du tala yani hi kek wakan ta ni do dangani chuma cubase teng hena bekta ka install lo to na cubase le pro to se ka install lo bang hena kan mang menga chain tinami kan thil save kha ki a10 ssd 5 ka open leta heta hian hey ki khinta chain tina kan midi save ka kan la lu don ta ni ki khinta teknan pro to se ma cubase bolo mang pana te khe ni track anga tunan ka ke ko ka track ta ke kimi a instrument zone a kemo ten ki tikhen mai ta tikhen tikhan da chen edit le theita tikhen edit le vek theita I du dang khamo ki midi thana chun ta ne e mase kset hemi ka ti ba hen do dang a kham boi pa la wala fl itini chon fl ka thiam top mai la hai kina adang hi chi thiam chop ve me dikhen I allow edit le vek theta ne kimi piano roll ki mo drums be ki dikhen I audio kha I piano roll at siam dani om vele ta ni chu video le aron ti le ka to mga ten video tam nan le video sai le tuk thin lo na dekan hemi chin chawi karon du tok menga choin ale paka audio ka media tv da ha kan dun tile don he choin ka video len paing lom do shi cha choin me like and subscribe sak pokla ten video dang le kan mula don ni